Da, druže, danas bio sa drugama sedio u nekom holu, brate, 3 babe nam rekle, udarit će vas proma, ja tu, brate. Evo, brate, gledaj što se ponavlja. Što je tu? Brate, pravim ja jedan čovjek. Pravi lik matični, druže, pravi kompjuter. I to, brate, svoj, evo ti, ovo ti je BIOS. Treba ti onaj... Evo, brate, vidiš da ima mikrofon, čekaj, evo sam sekund. Sada kad ga... Ovaj mikrofona, onaj mora u teglu ga stav da bi stoju. Jeste, to sam tu ja i radim, inače. Znaš svirat? Ja mislim da je jednom svirao. Nažalost se znam, brate, svirati. Aj, ja pjevam nešto. Ovdje nima veći mimseš na nogama nego na ruku. Oj, Kosova, peki vijetno kućni vivoja, tetera paskarijeta na tire zivaja, tetera kada Kosova, tina nijena losova, tetera Kosova, tima nijena losova, čekaj, bre, će li odopivaj. Ventilator. Brate, šta mi se ovo tako, zašto mi se računa, brate, ovako čuje? Da ga šaku. Brate, ne mogu, šta da udarim, brate, kad nemam kućište za računar. Bog te mazu, jadan ti ako se te voda prospi. Ja, da, to, brate, to mi najviše plaši, mi se voda prospi. Kako ja dakle si ti ono? Ja sam, brate, iz kuću, ja. Brate, ja sam uzeo ovaj mikrofon oblijepio, brate, se izolira trakom, vidiš. Kad Despacito, ono, zasvira. Despacito. Če da dobijemo kopiju, ne mogu. Gledaj ti te makine. Gledaj ti te makine, sin. On koristi HP računar, brate, onaj koji... Joj, druže, lik je baukro iz škole. Vidio što vadi, brate. Rasklapa računar, brate, dok je u vojsu, dok računar radi. Ono, mi te šaljemo u Srbiju, ideš tamo kod četnika i onaj, i mene tukli tamo svaki dan. Slušaj sad ovo. A šta jedeš hleb? Nad mojim krevetom stoko jedna. Jedi nad svojim pa tamo mrvi nabijem ga na kurac. Ja letio iznad Sandjaka, ja vidim Dinka ide u školu, evo kad ja ga bombardujem. Ja bio tamo na kliniku, na psihijatriju. Ja pustio Hazimi Haljeti, ovi mi se čude tamo, htjeli da mi izbaci. Sino sam prošlo se ne vidu po jaju. Brate ga druže, kaki je jebote. Dao sretan, ko da je dobio luteriju. Izgleda ko moj ujak Muhamed. Watching TV, ona plače je fazon. Watching TV, gledaš šta je ovo? Lov. Šta? Ovo ne screenshotaj ga. Šta je ovo? Ovo, brate, ovo je isto Koji kurac, ba šta je ovo, ba? A brate, ovo je dobro priča engleski, a ovi ostali... Završio u smeću. Sa punjem mačora. Penti ovaj euro pjeva, te dete ga već 5 dana. Nisam i šiptar, ali volim što. Vuka Karadžić hotel na Zavarci. Zeleni napadaju Dinko. sudu. Pa je. Bosanski vanzemaljci. Ja, bosanski vanzemaljci čim napadaju Srbe, brat, ti zeleni god. Brate, zašto zvuk koji iz one hrvatske igrice, kak se zove? Ja sam od simulator. Ujebem ti sunce kako ružno izgledam ovako. Taj prorok će biti Saša Matić. A ne, spojilo Jerđe. I znaš šta, de zaustavi i kaže mu Saša Matić, vidim ti svijetlu budućnost. Nemoj srat! Nemoj srat!
A lik može čitavim tilom da prođe, zato mu se glava zaglavi. Kako lik? Kako lik? Sejo Kalaš. Neki cigar. Isto da mu imate lopetom. Što stalno jede kupus. A jebem vam mati. Možda mi se trese. Pa nećemo včera dodi, pa ovo smiješno. Ja hoću. Ne. Ajmo dalje, čekaj. Ajmo nazad, kako dalje. Evo ga sad, smešan pes, zovu. Napukla mi je šaka od sudića, kako sam onog udario. Hoće on gađati jabuka. Ja sam ga upozorio. Jebem vam, maj. Ovo ja bivšoj, lajkam sliku, mršu, piču. Saro, Volim. da li ti voliš mač? Obožavam. Znaš da ja imam mačić? Gledaj. Jebem decu svaki dan, a jebem i Dinka i Aldina otečenim ščumara. Ovo Pablo Escobar, vamo neki njegov saradnik. Čujte srpski dobrovoljci, banda četnici.